Abafundi bavuke umbhejazane ngomsombuluko bacekela phansi ingqalasizinda yesikole okubalwa kuyo namakhamera e-CCTV. Bafuna ukuthi uthishanhloko alungise konke abathi konakele kulesi sikole. Uprincipal ngendlela esimbona ngayo akasilandeleli, akabikho amaxesha amaninzi phakathi kwethu. Abone azenze umsebenzi wakhe njengaprincipal, abone nomsebenzi uba uyenziwa kakuhle nazi itishala nakwamacala angasekhitshini kuzo zonke iindawo ngamanye amaxesha uba aqwalaselise uba kwenzeka ntoni. Kube nemizamo yokucekela phansi nehhovisi likathishanhloko. Abafundi basola uthishanhloko ngokungabasizi ukucija amakhono abo. Ezinye izikhalazo zethu singabanye apha esikolweni sineziphiwo zoba abanye bathanda imiculo, benza imiculo, abanye baneziphiwo zemibongo, zonke izinto, abanye bayajayiva, abanye bayakwazi ukwenza neentloko, kodwa ezo nto azilandeleleki. Into efunekayo efuneke siyenzile iba yi-one, uba masijongane neencwadi, sibe singazuphumelela ngeencwadi sonke ngamanye amaxesha. Basabise ngokuthi bazosiduba isikole uma kungahlangatshezwana ney'nkinga zabo. Ukutsho thina singabanye siyasincama isikolo because asihoyekanga. Yabo, sithathwa njengabantu, sithathwa njengezilwanyana, asihoyekanga tu. Izikhulu zezemfundo kanye nesigungu esilawula isikole bebenomhlangano namhlanje wokuzama ukuxazulula le nkinga. As the department, we intervened and established a program for reporting back and or giving a feedback to all the stakeholders that are involved. Unfortunately, the learners could not take it then. They were frustrated and started trying to burn the building.